मुखेल माहिती आयुक्त लीना मेहेंदळेचे नेमणुके वयल्यान हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काढल्या. सरकाराक 2 सप्तकां भितर जाप दिवंक सांगल्या. मेहेंदळेची CIC म्हूण नेमणूक करतना सरकारान नेमणूक प्रक्रियेचे नेम सारके पाळूंक ना, तिचे कडेन कायदो पदवी ना असो दावो याचिकादारान कोर्टा मुखार केला. मुखेल म्हायती आयुक्त नेमपाची सरकाराची प्रक्रिया सरकारान सारकी करूंक ना असो याचिकादार आयरिश रॉड्रिगीसाचो दावो. उमेदवाराक कोंकणीचें ज्ञान आसपाक जाय अशी तरतूद राजभास कायद्यान आसा. लीना मेहेंदळेक कोंकणी येना, ताका लागून CIC पदा खातीर ती पात्र थारना अशें याचिकादार म्हणटा. कायद्याची पदवी आसा अशें मेहेंदळेन आपल्या बायोडाटान म्हणलां, पूण खरी तिचे कडेन कायद्याची पदवी ना. तिची नेमणूक कायद्याक धरून ना असो दावो याचिकादारान हायकोर्टान केला. हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या आनी 2 सप्तकां भितर जाप दिवंक सांगल्या. रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. गोंयांत भात पिकावळीची जमीन उण्या जायत चल्ल्या. 50,000 हेक्टरा वयल्यान 31,000 हेक्टरांचेर पावल्या. पोन्ने गोंयचे शेतकी संशोधन केंद्र काणकोणाक गोंयची पयली सुरय तांदळाची गिरण सुरू करपाचें आसा. ते शिवाय दूदकारांक दूद काडपाची माखणाय दिवपाची येवजण ICARन केल्या. पॅक्ट खाणा जेवणांतल्यान जावपी लिस्टरियोसीस ह्या दुयेंसाचेर ICAR 19 ते 22 सप्टेंबर मजगती गोंयांत आंतरराष्ट्रीय परिशद घेता. If you look at Goa, the holding size is going to reduce day by day. So we can't depend upon the only one sector. So our institute is working the farming system approach, where we can go for plantation crop, animal sector, fisheries sector, as well as the entrepreneurship. For example, rice. Earlier we have 50,000 hectares area in the rice in Goa, but now we have hardly 31,000, I can say, hectares in the Kharif season, and 13,000 something like that in the Boru season, I can say in the winter season. So when farmers are producing the rice paddy, hardly they are getting 7 to 10 rupees per kg. But when same rice is going to convert paddy in the rice, rate is going to 30 rupees. So our concern is the first processing. 6 machines we have already given. So it depends upon the needs. So we are going to see the animals. We are going to see how many groups are there. Suppose there is some problem in the machine, then how they are going to maintain it. Then we are going to provide them. And it is going to give a very good roadmap for all the policy makers, those who are doing the food processing. So this symposium which we are going to organize after 2 days, it is a first its kind in the Asia, because many countries they are approaching to have this symposium in their respective country. But I can say by luck we got first time in the Asia and in the India also. इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.